Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Na kajing kanja ka Sor Shillong, namar kajing don ka curfew bala penjari da ka office jong ka Deputy Commissioner ka East Castles District. Na kabenta ban omsya ban nyalum bon beriau na kabenta ban nyada na uknyang jingpang COVID-19. Kani kala pelong ikirunar bakin sim kabu namar hak step jong ka laiterik menta unailar arjar arpo. Kidan hadu artli ki tok ki bala satu na kasnong dem senyong Shillong. Kawai ka tok kadai ka jong uba Jeremy Warjri kabran yo registration number ML05T Arnreo Sansan kabala penyang harut ka surong kabala ja hak step perngap jong ka laiterik kat ba kawai pat ka tok kadai ka jong uba Roger Malnyang kabadan yo registration number ML05R San Not Praar kabalaja hakaju kapor kata hakalai beje mestem long kajaan di long arterik mo ngala pa kabay di arterik ngala pa kabay di laitering atray kaja kabay long kumbayo I dan taway kena badang rit den wong tang step hana mo to kena badang rit tiu la chi uba chi kloy phama to kena di yu ken badan army kena badang scratch number plate kan tu ong komta tu uli tu isya ka kemi siyang dala li tu ka kemi siyang pada ka kemi kong bo me madang bit tam mal abit ma nama tu kena mit school su dia ke kalau ta te hadin pada itu kena hadin pat banano kan ba ong ba ja bai ke me na dem sinyong te ma ja asli tinggalong sulong suspect ma balong komta te tinga ba kenduk kan itu kena tinga kenduk mene itu kena wong yang bhai आपका बाइक चोरी हो जाओ ông बताएगा हम दिखा कल tentang không tahu ông thì ông hana đang step ha cũng tu for đang sai lại sai cái bên ông đang step ha kat no baje rai nang aku ni kam porte na mo tu khna ru dang red nang batai ka poru pi ku yi kan ngot betul uang ba dan armut ni ikan ba na mo tu te masih I không tahu la 5 bisa yang li tu ya kini terus kini por ha kesu ong be bom melak di tam ta pi yang harus serok nah yang ngajong nah pak harus serok ba nya parking bon ken hang tang dan bak seperti bat baik bat ai gre piong ada senyong hamar kena senyong ada senyong apa dan senyong tu hadan dasben public dasben kan senyum kan sengi fi bu baik ka oh la nado benai mat sikin bangawan tak hang ni nado benai mat itu nomor kat no nomor jong pi da number baik ka ML05T 2655 kada pentep ikiplet ya kan lada one IFIR menin ni hai hapo lime crab kanak lime crab yes iya pi ba kum no kan poi kan baik mentalok down sai ba udan we perlok janga basa sini hi kan yo ong inga mena uang ba menin demiet I ka we ka baik kum janga hi ye uang ba number plate dan su tunga ka number plate nakmat kamdan ramo na dantang benadian so tu perlok uang ba la ka benadian ru kamdan su ra ka baik tu yo I special dan ni housing te nong mensong housing tu bapak harus surat dan biki kena sebun ha tiu dan marwai tiu merban pun yang aru dan number pun pun how to way perlo room yo ra te la sikut kumtu kan suya ku yang amta mencekin bang sendiri tinggal lipekin sistem menta tengah melap raken tinggal long suspend nomor turu long be tikna kan be ke baik jongki nomor bau si yang aw si wan kid ding kid adukan jonguam kedau kai ke cepat ke kentu jongpi kan sebab kajing kerpat jong long kajing dari beliau itu long aliskin phone yang hau ni number nomor jongpi kan 825906885 di kada menemen sep di pol lai beje sau beje ni and ka ni kajing ja mdi tang da baja baik manga kada asli ga baik mang ka baik jongpi ke kartang kum no ka Yamaha FZ tiga rong Armada Blue ka number plate kedai ML05R 5082 kemut pilihan subscription
nganang mentarang dan asnami nganang sitin. Tapi bu hasrok ni bu ha kalau yang catu. Dia nama masa hajan surong ini ngala sa ani ngasal hajan surong. Tamang ngala lok dem asli lang. And baka baik jong long terlalang lai tili. Nak satu hiu dan lot yang matara. Tapi kumna pitip ba satu. Puna ba je film. Namara ba ngan namang ilade ngani ateksiam terang mensam ngalakiem kumto nyobaji nyo stengi ngakiem ngapetnya kabai kamdan sura. Ada. Tapi ada IFR teraba. Hai ngaladam IFR hai. Kedai ada senyum ibu itu baik. Frog Baik jadi apa dan sinyang hai. Hasrok ya. Kadi hawan lalong hajan surok ni namaran nang ni tem dan nom dan jaka parking dan era tengah jadi hajan surok ni. Dia kena baik pi bro sekata asnam pi ubah frog na ibu hai. Baros katu te ngasad di hani apo nang nyam bahiyang kan. Sama tugas ni bede nang benden ni dan jaka parking syo. Akadaw ging awan sad na siyang kan. Sedang lawan sad hayang bede ang dapat bede next year dan syo kan. Kumamentasi ada. Tapi subah bano ba tu je ni baik. Jam ba long sini dam sinyang ta ani bapun nang so balat ni ba kata ta. Te banong subah ta ngamla ra ban guarantee ni kata. Tamba jani ni arman angman beru ba na police station tu om ni. So subah bede kita ma de kita tama no eka bang akan kita tama. Kedai. Ngamno ra ban guarantee kata ta. Ke ya kena baca sai pi subah ba kini kinong tu kin surah Hindi em ya kata ta yang nai pi amba ngapain subah kiki nong na kanagi namar ba ya kabay namar nga kani kamli kasi ngabin ko mga satu gen kabin ko mga satu na sini dam sinyong ni te tamang alam na pa ang withdraw na ka FIR te tama lang hagabar sin nga sin precaution te dong tama atin extra lupa asli long baru asli long ru ja kabay ko ja kata mamenin ngala perma along tu kan ngalalok lang baru asli kata nakman kata nadir ngalalong kan ngalalok man ka baik tu saya wala ka kadang ja mah tak magidi gibrio ta ngata bi kata ta sagindi bana sini secani bla tuan depan tu ana Mensya pijuk biang hai pi cetuk no sen. Ngamen sa nong perong aja ni ka baik na sa ni apa dem sinyong ni sama ka dia apa lower dem sinyong benda. Kalau mentabang lah chef yang pada sini siapa kan surong pada sejen ni asam rifle. Saya mentabang dengan abu biasa surong ni.